누구든 사진은요. 제가 둘이 방제요. 오늘이 이거하고 그래 제가 그럼 우리 손을 웃음 진짜 팔만 타마 웃음 길이 물 길이 뭐하는 오니 수야 그거는 거기 저 요거 비싼 짜리고 나자 저 전담이지 그렇죠. 저한테는 친구니 동네 관리제 가나 관리제 가고 그래요. 우리는 누가 태국 가시라 무문이 우선 조세잖아 오니 우선 지잖아 아무 자꾸 비수 알았습니다. 에헤 여덟이니까 엄마 그러면서 북한 나가 제대로 봐. 마마 니 들을 거나 뭐 이리 좀 그렇게 키비나 좀 내가 쓰지요. 이거만 어디다 얘가 이제 들었으니까 나 그만 뭐가 뭐니라 와서 이 그릇을 또 나가고 그러더라고. 마마 뭐가 해먹고 진짜 마마는 그 이제는 너게나 나 걔네들 막 낳고 왔다. 우리 돈다방을 넣고 우리 기가을 이거 뽑으시. 에? 싫어. 자, 그럼 나고 아우 아니 그 있다고 세우기 마마한테 헤 아우 사고 먹고 헤 뭐가 물어보고 그거 앉아 키는 왜 나자이 헤 엄마 뭐 재원이 과 재원이 과 나가는 지금 우리가 이렇게 요과도 좀 없어. 우리가 거기 이들 들어가도 되게 못해서 그런 거 이거 완전 그냥 미쳐 니기 고다 니기 고문다 아 그래 김기 할 김기는 우리 투파는 무수라 우랑 거라고 못 거기 이마라 또 위치야 우분이 나는 니기고 나고 상관없고 나 보내라 뭐가 무수하고 그냥 아타기라뇨 나 봐봐리 이미스 나 봐봐리 예? 우사가 머리 no toques no le voy a tocar un filtro de poquillo un turno un filtro que era tu chat Yo, karibu. Yego sana. Amahoro. Yego, umeze neza. Yego, turashimye. Imbere byiza kuba hano. Kandi Imana ishimwe ko nabasanze. Yego. Umeze neza rero. Turashimye Uwiteka. Yego. Ntabwo nabaza. Mbese nari nabasanze. Yo, Messi si hari. Kubera yambwiye ko ari ngaha. Byarashyitse yagiye kuramukanya. Byashyitse nawe nyiratakiye. Okay. Usaha. Sawa. Sawa. Reka cambandanya kuko nagomba guteba kubera ko juste kwari kumuramutsa gusa amubandanye ariko ndaja. Sawa, reka ndamuhamagara ubundi aguterekeze bazi. Oya ntacyo. Darsine! mama Nyaruka hano. Reka ndakurabe akureze imitwe y'inzu nziza. Nta na kimwe. Navuga muri boy. Oya nta na kimwe. Darsine kwatebye. mwana nashitse Darsine turabona tunze umushyitsi. Yasanze isi atari hari. Rero tumuherekeza. Mukugera kuvugana. ego mama ndarabanga ego Sawa, muri umugisa. Ego namwe mwakoze. Muherekeze. Umugani
Orang wiga kuca. Ah, okay. Madam. Sakit. Aku udah siap tuh. Biasa juga aku masalah aku Nasi terus. wah. Mau saja. Dulu mau mati, mau cetak. Buku enggak. Cuma mau mati mau makan. Asyik udah ya. Udah ada, jadi kau nak pergi cekik tadi. Jangan berusaha ini. Sih karena kita natural gitu. Oh ya. Nah, di kisruku. Wah, kerja. Kira-kira. Ojo siapa tu boleh. Jadi dosennya, apa ni? Nene aku mengu kuma utaka saya boleh. Terus sih karena itu buat pikiranku. Gue berani ya. Eko ya memang boleh lebih ini. Kali sini naona ulikosha kumuza amandalizi eko kipanda ida kukunzi eko hamoja nasi kuenda tukazi naje kusendera ndakuraru kumeze leo uko tumbale neza kugenda kuboga hama mushinga natagenda rero je narakanusha ko tuvuga n'ituma uko bibanza kwitagisha uko kumva bagenda kandi cyane urabona mushinga nayo imyaka tubanye si mike tufitanye umwana turafite n'abana mu bisanzwe bibura ariko kuba tubanye imyaka ngiyi ndi umugore adaciye mu mategeko oya icyo kintu tugikorere ibintu byose ufizanye ndabirabisha amaso nta kintu na kimwe gifise uburenganzira umva n'ubyumva n'ibitahura muri make umugore ugiye umwandikisha wanje kumutwara mu kiki ubanza ukamwiga ukora byumva uramwiga ukaraba mbega azomunganiza ubwo wanje gute mbega mu minsi tumaranye hari ibyo amaze kumugirira byerekana ko umushaka cyane ubwo ubona kwandikishije ntarapira itungo ryawe risohoye muri teke cyo gituma none gusigara yakugisha ngo mu myaka tumaranye nturahita kuyiga uriko ndakwiga kandi wowe ushobora niho ndakwiga wowe iminsi y'inzora oya musije muyangira umpaye ishuri kandi binyaru turatunyaru urabyemeye nezerwa ibisigaye byose ndakugeze gero kumushika kugira akazi keza ndakukunda cyane ucaga kuko niho ndakaribabida ryabitse sawa rero nuri musenyera kutamukinga nabyuzi naona nabigizera nabi tugende burya rero wewe ndiko ndakuraba ni ukuri brema urandyohera uri umugore mwiza ufise amaso nk'igihori ni ukuri niba umukobwa mwiza Leje ntibitibuza tukunda niyo mpamvu mbarifuza kugumana nawe ndabyo brema aho twavanye nawe ndabyo ubuzima aho bwe twakundanye neza ni ukuri uri uw'agaciro ku buzima bwacu
uko ukunyene ubona neza ukunyene barakesha arabiyeze no kuri ndagenda gukora yaragiye amahera ndagutagatiye nanjye rero usareno umuma amarira igere by'inkuba nabirira ku ndambi abaricaye ku muhutu nabageze baraho cyavuga gusa ntawe utari ntabwo bwihebura nzobyibuha ego kabisa none bimeze gute bimeze neza cyane kubona mbe none muri ibyo bisaza ibyo biracyari kashari ubu rero waradogeje reka 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 n'akabona urashyira kumasubira baragatanu kirahinduka none gusa tubishashanitse sheshe bimeze neza cyane ubu rero ahantu aho tugeze ibintu tugeze yaho tugeze no mu mategeko atatukandikwa kugira ngo inzira urakora neza atakintu kinyagiye burya rero baba n'abahambira ku rukuta urumva batakumva ibyo gusa ubone sawa ni uko nyine bimeze sawa Ni sawa? ni sawa kumenya Ni sawa? ni sawa Ni sawa. neza neza Oya, je simeze neza je ndafise ikibazo wi. ikibazo nyabana Mama. Uretse nije mwana ufise ngahaciye ubwenge, sibyo? Uretse ko atakintu ngiye kumisha kuva nkiri muto. None mama, kuva nkiri muto kuva mvuka ntashika ngaho neze. Uyu mwana bwawe ni cyane umukozi w'Imana umukozi w'Imana akora umukozi w'Imana. Mama. ndabona kuranga kuganza Oya, mama, je nakwingiza ndomisha kandi urazi ko atagenda umisha. None mama, uyu mukozi w'Imana aje. Ukuntu muriko murayaga, ukuntu mumeze hagati yanyu, je binteye amakenga. Mama, je n'ukuntu urazi je ubwenge ndamufise, sibyo? Nuwo mishikiro kandi urabizi nawe ndibaza. Usanzwe ubizi. Uyu muntu ni ese ndabona umukozi w'Imana n'abantu none uri umukozi w'Imana wahereye. kubera ufise umuntu wazungwa n'amashusho no gutunga cyane asoni Abakozi b'Imana babona none uri umukozi w'Imana wahiwe ko cyatawe bwana kubona none umukozi w'Imana utuza kumura mugaca mwibaga mukomeze guko none wewe wamo unyamagana mu Sunday school ntibarabigishe hamwe Elisa yatsura wa mwana amurabise ko none mama wari kuri muzura aho yarahagaze mama ko yarahagaze uwo mwana akomeye ntabwaye mama arakomeye ntabwaye kera bubaha abantu ke indero kubashyize mama je ndubaha mama kandi nawe urabizi ariko je mfise ikibazo ndakikubwiye je ndafise ikibazo ibi bintu byanyu muri binteye amakenge je kegenda urambatagiza hanyu oya n'uburega ubonyishura mama rega naco twari we abana bo mukigire indero wowe imyaka ukeneye kumenya ibyo twere imyaka tugeze ko ibyo tunagawe nibyo nawe wagira ngo none sinavyumvise rero watumvise wewe ivyo tubiregesha mukozi w'Imana sibyo mama komeza uganira n'abo bakozi b'Imana akurambike kw'ibiganza nimba ariko arakuzura nimba ngo Elisa yatuye umwana nawe agira kuzura sibyo komeza muganira na rero muzurane neza mugabo sinakwerewe ahubwo oya jewe ubwo urazi mama natanga bityo navuga ngira ari utujambo mbwira mama nasoni mama kegenda nakuzura neza cyendagiye cyendagiye aho muga mama nukurereje mu mutwe karasigaye kandi ndagize nukuri nukubita wamajambo y'Imana yose yo muri Bibiliya yawe urabizi musomera imirongo hano aho ni byiza musomera imirongo kandi mama yumve neza mama gusa wewe mama we oya ndiba turabimbwira we na abakozi b'Imana abantu barakora kibyarira akazi ako kazi ya narabyaye cyane bakenga
maze reka Kugire ni hano twugurutse ikindi kibanza wafanye gahunda ndabona byose ko wakabikoro yagendera na kabendereza hakuriye nitukakeneye n'ahandi hantu ndabona none hajya kijya gitabo c'indirimbo kiravuga aya majambo nyine mba ndiko ndakubarira y'imirongo ndaguhayaza